Umlayezo we-new moon kubantu besilisa yisikhathi-ke lesi sokuthi uthi khumu ey'ntweni ey'ningi, uke nje uhoxe kokuningi-ke. Lesi isikhathi sesibiza nge-dark night of the masculine soul, lapho i-ego incibilika khona bese umakhi wangaphakathi, the inner builder, e-reconnect-a to the blueprint ye-spirit. Lokhu-ke kumele ukuthi-ke uya-recalibrate-a, uya-redirector, uphinde futhi uya-renew-a i-purpose yakho, kanti-ke the unseen is shaping i-destiny yakho-ke. Kanti-ke kuma-ancient mystery schools-ke abantu besilisa ngalesi sikhathi-ke senyanga, sesigaba senyanga, babe-withdraw-ke from the tribe, bethi khumu kancane bephume nje kuyiqeqeba lonke ukuze bezozwa izwi leli lika-higher self kanye ne-inner king before the next conquest. Kanti izinto okufanele ukuthi ugxile kuzona njengomuntu wesilisa njengoba kuyi-new moon, i-solitude and reflection. Ithi ukuthi nje khumu ey'ntweni ezinomsindo, social energy, external validation nje. Lesi isikhathi-ke ese-spiritual reset. Ungasetha i-vision crafting-ke, uzibuze ukuthi kungabe yiy'ngxenye ziphi engifuna ukuzenza-ke ezilandelayo zempilo yami, ama-structures ofuna ukuwa-build-a next. Okunye ongakwenza is energy purification, cleanse-a indawo ohlala kuyona, fasta nje kancane noma udle kawodwa ngosuku, ugxile nje ekudleni okunempilo, journal-a, uyabhala, umeditate-ke ey'ntweni-ke ezikudreyinayo noma ezikuncisha amandla. Ungenza-ke futhi i-emotional awareness la ozobheka khona imizwa yakho, nje hhayi njengokuba buthakathaka, ungabuki imizwa yakho njengokuthi hhayi mina ngikho buthakathaka indoda ayikhali, kodwa uyibuka njenge-raw information ezofuel-a-ke i-refine-ke your leadership energy. Okunye ungakwenza-ke ukuyidisciplina-ke kwi-silence, practice-a-ke ukuthi ukhulume kancane kunokujwayelekile, ungabi umuntu okhuluma kakhulu ngalesi sikhathi. Yiba umuntu oqaphelayo, unothise, u-observe more than ukhuluma-ke. Njengoba kuyi-new moon-ke amazwi akho-ke azo-shape-a the next cycle ezayo-ke. Okulethwa-ke i-new moon kumuntu wesilisa is renewed inner authority, i-sharper intuition, i-magnetic presence kanye ne-energetic rebirth. Esingakufunda-ke njengabantu besilisa ngalesi sikhathi ukuthi usebenzisa lesi sikhathi ukuthi khumu ey'ntweni ey'ningi ezenziwayo. Awukwenzi konke ukuthi nje ukuphuma kancane. Siyabonga.